Byiza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe kuri Hoti Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kigera kuri tere kandi kikabagezaho amakuru yizewe azira ibihuha azira gusesereza. Rero amakuru yacu tugiye kuyahera hariya rwose muri Getaway Former. Ni inama yabaye ubwo nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuraga n'uwo bita Tshisekedi Tshilombo, ariko natunguwe n'uburyo Tshisekedi Tshilombo yireguye akabesha amahanga. Noneho uburyo Tshisekedi yapfukamiye nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ibyo ngibyo byahabuye benshi. Bavuze ati uyu mugabo nubwo yirirwa avuga, ariko iyo bahuye ari babiri, umwe muri bo agira ubwoba. Ugira ubwoba ninde? Ni Tshilombo. Mbese mwumvisha amagambo yavuze? Ndakeka ko mwayumvishe, ariko ndaje mbazanira icyo bita mutotorinyo. Buri wese unkurikiye nanyandikire muri comment ati mutotorinyo. Iki kiganiro rero nahisemo kucyita umva nawe ibiri kubera mu karere, umva nawe ibiri kubera mu isi ya politiki. Rero cyane cyane aho tuza kwibanda ku makuru ya mama 23 hara mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi turi buze kwinjira mu Burundi turebe ngo bimeze bite, tuza kwambuka twerekeze ibwota amasimbi ahari abayobozi batandukanye bakuriye ibihugu, abaperezida b'ibihugu bya hano muri Afurika. Nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gusubiza Tshisekedi we nta byinshi yavuze, ahubwo we yavuze ibikenewe mu gihe undi yagiye avuga byinshi. Mureke mbibutse mbere yuko Tshisekedi abesha, amavideo hano tuba twarayabitse, ntabwo kabisa twigeze tugira ute, ntabwo twigeze tubyibagirwa. Iki nicyo bita murandasi, mwumve. Hano niba mubyibuka neza, perezida Tshisekedi Tshilombo yari arimo ariyamamaza, noneho yita u Rwanda ngo ni inyangaragata. Icyo gihe yaradututse bijyaho biratubabaza, anari cyo gihe bamusubije ijambo rikomeye, arisubijwe na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, amusubiza rino jambo. Rero icyo gihe nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahise akanga uwo bita Ramaphosa, akanga uwo bita Tshilombo. Isi yose irahungabana. Rero isi yose uyu munsi wa none yongeye guhungabana. Muribuka ko icyo gihe Tshisekedi yaravuze ngo jusqu'à la mouche, ngo nihagira akantu gato kaba mu mujyi wa Goma. Icyo gihe Goma ntabwo yari yagafashwe. Avuga ko icyo gihe Goma ntabwo yari yagafashwe, bari hirya bakiri za Gicanga. Avuga ko nihagira ikintu gito kiba mu mujyi wa Goma, azarasa u Rwanda, nta muntu n'umwe yatse uburenganzira we kadekaraye intambara ku Rwanda. Avuga ko azarasa i Kigali, muri make we yibereye i Kinshasa. Reka dukomeze twumve ibyo yavuze icyo gihe. Rwano ni mwiringara, reka mbashakira kandi internet irabika. A partir ya Goma tuzahita tugera i Kigali. Apopota Zamba ati baragerageje baradukinisha, si ugukina gusa baradukinishije, ariko bakinishije iki? Bakinishije abadakina, bakinishije abatamenyerwa, bakinishije fashi beto. Atariko icyo nakubwira niko tugomba kugira ute, niko tugomba kudekarara intambara ku Rwanda. Icyo gihe nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamusubije ngo iki? Munyumvire. So nimugatinye bitumbaraye. Sometimes biri mu busa, haba harimo umwuka, a balloon, you need a needle. Just ibyari birimo
ukayoberwa aho bigiye. nyakubahwa perezida w'u Rwanda yahise asubiza ngo ntimugatinye ibirumbaraye, atariga ibyo birumbaraye ari nk'igipirizo kirimo umwuka, icyo uba ukeneye ni agashinge gatoya uza ugakozaho, ubundi icyo gipirizo kikagira ute, kigaturika kigasandara. icyo gihe perezida w'igihugu cya Kongo yagize ubwoba, asha ubwoba, biramucanga, biramurangiza. Rero icyanunguye uyu munsi ni iki? Icyanunguye uyu munsi ndimo ndagenda mbereka impande zombi. Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yafashe ijambo, rukumva, perezida wa Kongo yafashe ijambo abesha ibihugu by'i Burayi ko atigeze atekereza cyangwa se agambirira kugira ute, gutera u Rwanda cyangwa se kuba gashoza ntambara ku Rwanda. Umve kino kintu, kandi bino nibyo yarahiriye igihe yari arimo aragira ute, ariyamamariza kwa perezida n'ubundi muri iyi manda arimo hariya rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga amba Olivier Nduhungire utaripfana yavuze ngo perezida Felix Tshisekedi Tshilombo arimo arigira nyoni nyinshi, kandi mu by'ukuri niwe ufite mu biganza ububasha bwose bushoboka bwo gukemura ikibazo kibiri kubera hara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese muri ibyo bisubizo afite nibi? Kuba yarandura umutwe wa FDLR, icyo ni igisubizo. Kuba yahagarika ibiri kubera hara byose, yakagana na 23 bakabona igisubizo cy'ibibazo aho kugira ngo barwane iyi ntambara, nacyo ni igisubizo. Ariko akomeje kwigira nyoni nyinshi, ahubwo perezida Tshisekedi nawe rero hari ahantu hamwe ajansetsa ngabura uko ngira ute, uko mbigenza ngabura uko ngira ute, uko nabyifatamo. Aha rero kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kane i Belarus hari mu Bubiligi kabisa, perezida w'u Rwanda yagiranye ibiganiro, kano ni agatego yatsinze, yagiranye ibiganiro byihariye na perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya UAE, babandi bari gusaba ko Ingabire Victoire yagira ute, yasohoka. Babandi amba minisitiri Olivier Nduhungirehe yabwiye ko bidakunda kuriya nta bubasha na buke babafiteho. Muribuka u Rwanda rukora campaign yo kwamagana abadepite bavuga ati turabyamaganye, byabagezeho baravuga ati koko u Rwanda ubwago rugize ute, rurishoboye nyine cyane. Rero nyuma yaje kugirana n'ubundi ibindi biganiro, ndetse birangira u Rwanda, rukumva, birangira u Rwanda rubonye inkunga ya miliyoni 95 z'amadolari y'Amerika zo gufasha uruganda rukora inkingo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iki ni igitego kidasanzwe nyakubahwa perezida w'u Rwanda yatsinze. Ese mu burasirazuba bwa Kongo biri gutanga igisubizo kuri Tshisekedi, cyangwa Tshisekedi yagize ubwoba niyo mpamvu yagiye gutabaza hariya? Impamvu ndi bubivuge ni iyihe? Tshisekedi yatangiye ati, yafashe ijambo nyine aravuga ati, mu magambo ya Tshisekedi nariteguye hano, yavuze ati muri iri jambo nari nifuje gusabira u Rwanda ibihano. Ndibuze no kuri bumvishe, cyangwa reka manze ndibumvishe kugira turivuge mwabyumvishe mwumve hano. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. Twari twiteguye kwakira ibihano u Rwanda, ariko ntabwo biri buze gukunda uyu munsi, tubaye twifashe. Wumve hano ahantu yavuze bafitanye umubano mubi, wumve. Une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre. Muri make ngo bafitanye umubano mubi n'u Rwanda ndetse na Uganda, ngo bitewe nuko u Rwanda rwo rufitemo 23 hari mu burasirazuba bwa Kongo. Iri jambo rero ni rinini, ntabwo twaryumva ryose, ahubwo mureke mbabwire ibyari bikubiwemo, wumve n'uburyo perezida w'u Rwanda yabasubije
ariko bafitiye icyo bita mototorinyo, bafitiye umva nawe yahariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Weho ntuze kuba kure, weho bana natwe kandi wibuka gukanda subscribe, ni ukuri kw'Imana urabukoze neza. Iyi ni Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kibazanira ubusesenguzi buzira gusesereza, amakuru azira ibihuha. Rero muri iri jambo yagize ati, nari nifuje gusabira u Rwanda ibihano, wumve, ariko mbaye mbiretse mu gihe ntegereje igisubizo cya Perezida Kagame. Yari amaze kumusaba kubwira M23, urukumva ibi yabivuze, yari amaze kubwira M23 cyangwa se gusaba Perezida w'u Rwanda ko M23 yahagarika imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko u Rwanda rufasha M23. Ngibaza ngo Perezida wa Kongo sashobora kuba yahutse. Urafata generali, urafata umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga hano mu Rwanda, wanyuze mu masasu, uri umusivili, ukamukangisha ibihano. Urafatanya kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ukamukangisha ibihano. Ese ni ibihe twanyuzemo, ni ibihe u Rwanda rwanyuzemo byaruta aho rwavuye yumva ko ashobora gusabira u Rwanda ibihano rugasubira aho ngaho? Ibyo byigeze gutangazwa na Kaguta Museveni, yavuze ngo ibihugu byose byabasize ku ruhande bibakira ibihano, ariko uyu munsi wa none kuko bakuye amaboko mu mufuka bagakora, Uganda yungutse ibyikubye inshuro zitabarika bya bindi byagira gute ya nkunga baterwaga. Bugiye banagutera n'inkunga hanini nge mbifata ngaho ushobora no guhuma ukayoberwa gukora, ariko iyo wahisemo gukora muri make uwahekwaga yatangiye kwigenza, aho ngaho utangira kubona iki, utangira kubona nyine imbaraga, ukabona na development, bakabona nyine kuzi no kwifatira umwanzuro. Bagerageje gufata ibihano, u Rwanda rwerekana ukuri, bamwe mu bari barafashe ibihano bahise babikuraho banasaba n'imbabazi byihuse. Ngubu Birigi uyu munsi wa none burimo buricuza impamvu, Ababirigi barimo baricuza impamvu bahubutse, bakavuga bagafata biriya bihano. U Rwanda rwahise rukatinga umubano, u Rwanda ntirumenyerwa, u Rwanda ntirukinishwa, u Rwanda ruracyari rwa rundi. Mbese mwabonye iby'ingabo z'u Rwanda zakoze hariya Cabo Delgado? Mwabonye indirimbo batera? Mwabonye morali u Rwanda ruhorana? U Rwanda ruravuga ngo twebwe dufite imbaraga zo kubaka u Rwanda, kandi byebe tuzabikubita, bimwe bihunga ibindi bipfe, ariko u Rwanda rwacu tuzarurinda, ntabwo ruzigera rugira ute, ntabwo ruzigera arumenyerwa. Nawe rero niba uri umurinzi w'u Rwanda, niba ukunda u Rwanda, kanda subscribe, ubundi wandike muri comment ati harakabaho u Rwanda. Ahandi ndizera ko ubusabe bwanjye, uyu n'ubundi ni Perezida Chilombo, ati ndizera ko ubusabe bwanjye buza kugera kuri Perezida Kagame, ndifuza kumutangariza ko mpari wese rwose kugira ngo tuganire ku bibazo bihari. Urumva ubwoba? Urumva gupfukama? Urumva gusaba imbabazi? Urumva kuririra? Urumva gutakamba? Ati ndagutakambiye nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndahari ku bwawe, ndahari wese, ndahari nta na kimwe nsigaje inyuma, ndahari kugira ngo nibura ngira ute tuganire. Ariko Patrick Muyaya akaba yakoze ikosa ryo kuzengurutsa ubutumwa buhakana ko Perezida Chilombo atigeze agira ute adekarara iki intambara. Ariko mwibuke nino jambo jiskire aramush je déclare à la guerre au Rwanda, nshobora kuzarasa Kigali ntavuye aho narindi. Rero reka twihute dukubite tubangura kuko hano niho ruzingiye. Uwo bita Tshisekedi, Chilombo ndetse na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nyine muri iyi nama ya Global Gateway Forum cyangwa se Foruma i Brussels, urukumva habere icyo bita inama ikomeye cyane, ndetse yanajemo n'uwo bita Ramaphosa. Ramaphosa rero nawe yagize icyo avuga.
ariko icyabaye muri iyi nama ni ikihe? Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, ubundi hano niho hari inkuru yose. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ijambo muri Global Getaway Farmer, rukumva, aho yasabye perezida w'u Rwanda Paul Kagame, rukumva, gufatanya nawe kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ati ni igihe cyo gutanga ubutumwa bwo kubabarirana, ubu turi ubu uko turi babiri dufite ubushobozi bwo guhagarika iyi mirongo y'urugamba, iyi mirwano iri kubera hariya rwose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yasabye gutanga amabwiriza, nyine yasabye perezida w'u Rwanda Paul Kagame gutanga amabwiriza kuri M23, umutwe ngo w'inkoramaraso, urukumva, wavuzwe ko ufashwa n'u Rwanda. Wumve uburyo yibasiye u Rwanda, urukumva, wavuze ko ufashwa n'u Rwanda, urwanira hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ukaba ufashwa n'u Rwanda ngo uhagarike ibikorwa byo kwaguka by'intambara, nyine uhagarike muri make gukomeza gufata utundi duce. Bino yabivuze mu gihe M23 iri kwerekeza Kisangani, abandi bari kwerekeza Shabunda, abandi bari kwerekeza Uvira, abandi biteguye gukuramo Beni. Mani ishobora byose, urukumva, ubwo baratakambye. Yongeyeho ko ibiganiro by'amahoro bisaba kuba abashigikiye intambara bakora icyo bafite mu nshingano zabo. Ubwo nyine ubwo yerekaga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite mu nshingano ze gufasha M23. Rero karamutse ayimye ubufasha, nibura iyo M23 yagira ute, yahagarika icyo bita iki, imirwano. Uburyo Kagame yabyakiriye ndetse n'icyo yavuze, Kagame ntiyavuze byimbitse kuri M23 muri iri jambo rye, ariko yahise avuga ko hari abagaragaje ko batekereza nguko Ramaphosa yabivuze, ko energy nziza, positive energy, ariyo ihagarika intambara ndetse anariyo igarurira iki, amahoro. Ko Ramaphosa yavuze ngo yaganiriye nyakwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aganira na Tshisekedi, asanga bose bafite imbaraga zo gushaka iki, amahoro, ngo atari kaho bipfira ntago bahazi. Ati rero hakenewe ufite positive energy, ufite imbaraga nziza kugira ngo ashakishe uburyo yahagira ute, yahagarika iyo ntambara, urukumva, ndetse akaba yagira ute, akaba yakongera ishoramari ndetse n'iki, n'ubushuti, aho kugira ngo intambara ibe. Kagame yashimangiye ko ubufatanye bwa Afurika n'ububanyi n'Uburayi bagomba kuba bashingiye mu kubungabunga cyangwa se mu kunganya, cyangwa se equality, cyangwa se mu gushira hamwe, cyangwa equality ni ngo gukora, equality ni iki, cyangwa se equality ni ngo kubungana cyangwa se kungana, urukumva, ku nyungu zibagenga no gusaranganya amahirwe, atari ko uburyo imyumvire y'ubutegetsi, atari kuvuga ngo nyine ubutegetsi ngo bumwe ngo bugenere abandi uburyo bagomba kubaho. Ngabiriya bavugaga ngo turasaba ko Ingabire Victoire afungurwa vuba byihuse, yavuze ati no, niba mushaka ko tubana, Afurika nyine ibana n'Uburayi neza, mwige kubaha ubusugire bw'igihugu, muri make ni nguko ngiye miyumva, mwige kubaha ubusugire bw'ibihugu, ntago kandi mwige n'uburinganire nyine no kungana. Muri make mwumve ko Uburayi butaruta Afurika, aho ngaho niyo tuzabana. Afurika ntago ari umugezi muza kuvomamo, Afurika ntago ari igishanga muza kumenamo ibitekerezo byanyu. Afurika mugomba kwicara tukajya inama, ntago muza kudufatira imyanzuro, urukumva. Naho rero uburyo bwa Ramaphosa we yagize ati, urukumva, numvise energy yo gukora cyangwa se yo gushaka amahoro, aramutse abonye Tshisekedi cyangwa se perezida Kagame bicaye hamwe
kayo mahoro ashobora kugira ute, ashobora kuba yaboneka. Ibyo Ramaphosa yavuze byahindutse igitekerezo Kagame nawe yemeye ko hari positive energy mu ruhande rwa benshi muri bo ndetse no muri foruma. Urumva rero ibintu byakomeye. Noneho Minisitiri Amba Olivier Nduhungirehe cyangwa se Rwanda Foreign Minister Olivier Nduhungirehe we yahise asubiza ati ko yahise asubiza nyine Tshisekedi karimo arakinisha politiki, akanavuga ko ari we gusa Tshisekedi ushobora guhagarika imvururu ndetse n'akavuyo ndetse n'akaduruvayo ndetse n'imirwano ibera hariya rwose murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urukumva kari wenyine ufite icyo bita political stage, ariko akaba atarimo gutanga ibisubizo bifatika. Ubwo rero akaba hari umwuka utumvikana uri hagati ya Tshisekedi na Minisitiri Amba Olivier Nduhungirehe, nyuma y'uko Minisitiri agiye akaganira na Donald Trump ari kumwe n'uwo bita Kayikwamba, bakemeranya ibintu, Tshisekedi akabihagarika, Tshisekedi agahagarika iby'amasezerano, Tshisekedi akaba yabeshe abantu avuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame atigeze yitabira inama, kandi iyo nama akaba ariyo yari gushakwamo amahoro. Ariko niba mubyibuka neza impamvu perezida w'u Rwanda yanze kwitabira iyo nama, yaravuze ati niba bano bantu turi kugana ku kibazo cya 23, ariko bakaba bavuga ko bataganira nayo bike byabo, ubundi ndagenda ngiye kugira ute, nje kuvugana ikinama. Rero hari umwuka wo kutumvikana neza ku nshingano Tshisekedi avuga ko ibikorwa na Kagame kugira ngo M23 igaruke nyine ikubite Kongo. Rero ko Kigali ikavuga ko ibyo Tshisekedi avuga atari ukuri, ko ibirego byinshi kandi ko impande ebyiri zifite ibyo zizi kandi bigomba kugira ute, bigomba gukemuka. Urumva rero ibyo ntibyabereye hariya rwose mu nama, nagerageje kubishira mu Kinyarwanda ndetse no kubishira mu ncamake. Rero tudatinze reka twinjire noneho ku cyo bita umva nawe hano rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose nubwo bikomeje kuba hano i Buruseli mu Bubiligi, reka nkubwire ko hano mu burasirazuba bwa Kongo M23 yiteguye gufata Shabunda isa, yiteguye gufata Kisangani isa, yiteguye gufata Uvira isa. Ahubwo Tshisekedi nibaza ubwenge, niyegerenya kwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame amubwira ati naribeshe, ntiretera M23 yite yohereza abantu bayo baze tuganire bigishyushye, bataza gufata bino bice, ko niba bifata Tshisekedi ashobora gutangira kwishura amadeni menshi, ko ngo bira binombe ngabo yarabifatiye amadeni ngayo mu myaka 50, avuga ati isaha uko byagenda kose yamabuye nayange nzayacukura igenshaki, nzayakoresha igenshaki, nzakora buri kimwe, aya mabuye ngirute, aya mabuye nyage. Ariko kuba yakojejwe isoni akemera no gupfukamiranya kwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, iyi ni intambwe ikomeye cyane u Rwanda rwarweretse isi yose ko u Rwanda ntirukinishwa, ntirumenyerwa, ibintu ngibyo ntibikunda. Uburundi rero bwo buhugiye mu kohereza amabuye ndetse no gucukura amabuye, anariko perezida akomeje gushakisha uburyo yakwiyunga n'abaturage, ngo naho nataza kwiyunga nabo bishobora kurangira bimukomeranye. Iyi ari Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere, ibanga ni subscribe. Murakoze cyane.